Bacuruza iki? Mbebe ni mpinga mpingutseho bene ariya mataba, nimutabare mutebuke bibarize munsubize, babaze impanuro zo muri iyi mpugu mvuka, kuko ubucuruzi naciye iryera, si ubw'ubuconco ni ubucogocogo, ahari ni ubucabari. Ndarora ikizungerezi kizunguza kizonze, imisumbi ku gasozi, ibanga ku karubanda, ngo mpaye aracuruza. Hambere aha kubera imihangayiko no guhaha impanuro, ijoro ryajigije ndaho, ntereye ntaha mpura n'uruhinja, ikimera ari intangarugero, amasosa asumba ya sine, yasesemwe yasinze, aseka ubusa, imyambarire ari ntayo, asomana n'igisaza kingana sekuru w'abisupu, hadaciye kabiri, bona bicaye baciririkanya, bati we gicucu uricurika ntuzi igiciro cy'iki gicuruzwa? Ndamureba ndashoberwa, ndibaza ni hirya iyo mu Rwanda rw'iwabo yahasize akaduka none niko kateje impaka. Nteye indi ntambwe, nterera ntaha, nsanga hafi y'igisambu hari igisore cy'amasoso, kivugisha kinavirirana, gisa n'akavurivundi, kivuruguse mu ivumbi. Iruhande ndaharura igisa n'igisu, arasumira kwisogota, ngo yacucuwe n'umucuruzi. Ndahagarara mbura ubugenda, mubaza imvo, abimpa imvaho, ati nk'umusore yisamudi narasohotse, mpasanga basumba isimbi ku isura, kugura ndagura, turatahana dusangiriraha, ibyo mfite ndamuha, dupfa ubupfu, ngo ko narengereye nkarenza amaturu, vugirizwa induru, mbona ihururu ry'abandi bahuje, baba baraje barandwanyije, gize ngo nitabare, icupa barimomora mu mpanga. N'uwumvirira na sinzi iyo mvuye, bancucuye ndaciriritse, nazize igicuruzwa cy'igice. Nanjye muhanga amaso, mubaza ko ari murori kuri uwo murimo, ntabo beza b'ibizubazuba, bazira kuzongwa wazize, bacuruza iki? Ati bacuruza icyanya cyabo n'ikimero cyiza, nsa n'utunguwe nitangira itama, ndongera nti bacuruza iki? Ati yewe cyemezo, ucuruza umukiro mu kimero, muri make badandaza amagara, kuva ubwo mbura amagambo, ndashoberwa nshingura akarenge, ngo mbona agahenge hafi y'umurenge, mpasanga umuziranenge ubereye u Rwanda, urwamari rwose, asakuza nk'uwasaze, atukana nk'utorotse indera, avuga ibitera soni, bene urwacu bagize imbw'imbwebwe, abashinja kumwambura, bakanamwambura amahera, nawe ndamwegera, asaza imigeri ngo nigereyo, ngo iyo asa nanjye aba yujuje ijuru ijabana, ngo kuki ntazi gusaranganya ubusa bwanjye abasore b'igasabo. Isoni ziransaba, aranyegera aranyongorera, ati reka ubucucu umenya ubucuruzi, imisumbi iragusazanye, ngo utegereje umusore uzagusaba. Ati tanga ntangatange, widadira tudandaze, ndamwitegereza nti mbe bambe, mucuruza iki? Ati umubiri ku mubiri, agasomye ku basore, n'agasida ku basamaye, ducuruza umutungo utari mutindi, rutimwe yadutatse. Isoni ziransaba, akanabisubiza we yisekera, mbona asumiriye, isabaye nk'usaza, ariterura arataraka ati ni karibu kiriya, muze mugure mukoraho ibi ni ibyanyu. Tuzaseka dusomane, tubyine dusibe kubyara, ako kanya amabere yikora ntonsa, umubiri usesura umeza, nambaza umukiza, ni mana y'u Rwanda, gihanga gihango, utaha nibi watumye ngo abeza baziririze umuco, bambara ubusa mu masangano, basebye base na ba nyirasenge. Mbega ishyano ryabuze gihanura, mbega inkuru yabuze kibara, urungano tunganya ingano rworoye ikibuno ngo ruzacuruze na bene inda. Mbe mucuruza iki? Ni ibyo byiza byo munsi y'ibyano mubyinisha mu byanyu, ngo mayi icyabararuye ntimwaranguye, ishyano ryacitse umurizo mbuza umuziro. Mbe nyabuna abana, amagara angana magana, hambere mwari indahemuka, ubu numva ngo ni indaya, indindagire zicuruza indoro, zigamije indama. Mbe mwana wa mama, iyo nzobe nziza urabona ikwiye baba papa b'abapagasi? Mbese urabona ikwiye kuba iposita, iwawe hagatera iperu n'ipinga? Mbe nyambo nyayo, wanze gutega amaboko ngo uzatega amaguru, maze ihururu ry'abavuza nduru rikakwirukaho mu bihuru, ngo ngaho nyiramana niwe wararuye imanzi. Mbe nyambo nyayo, ucuruza iki wumva kitazabora ngo kibe ivumbi usubire ku ivuko? Mbese ucuruza nandi iyo ndindagire,
dore wabaye ikigendajoro, amenyo amwe yari nk'inono asigaye nk'inombe yanambiye ku manga, usigaye uri uruhuga, igisigaye ni ubwandu, naho ubwambure bwira ubonye ijana. Ucuruza iki utabika ngo uhombe? Mbese ucuruza iki batahaga ngo bahurwe? Ucururiza mu kibo cya kibara ki? Mbese unywera mu kabari ka rwego ki wumva batakwica ngo upfe? Ariko warasaze si gusa, ugendana inzembe z'iki? Urasiramura wowe icyomanzi gusa. Aho nahereye nguhana abe no kuvuga ko ibyo wivuruguta mubivuyemo. Kwitwa umukobwa ucuruza ubugingo, aho si ubuginga? Umukobwa bahonga bibiri bakamukorakora nk'abamukoye ijana. Ubwo ni uburwayi budakwiye i Rwanda. Mbese ucuruza iki kitazabora ngo kibinyo? Ucuruza iki wumva uzahora ukikiye ntikigukiranye? Hinga ubwomanzi uzasarura ubwandu. Singutuke ngo urakare, uri umwari wa mwiza udakwiye uwo mwambaro, mabishu n'ibindi bishenzi byinshi. Ntacyo wacuruza cyemezo cyaruta gutuza ugatanga amahoro, bakagutazira ibizima aho kukwita umuzimu mu bazima. Kanguka mwana wa mama, amahoro yagira intero, uhinduke intangarugero, uburayi ubuhararumbo bibure mu isambu ya bene so. Uratege nk'akanyange nyabusa ntuzatege nk'akanyenzi, ejo nawe uzagira urubyaro ubyirura inkesha n'ingenzi. Bene amaribori nibabahonga ijana bakabakorakora ijipo, uzumva wujuje ubona ijabo? Va muri ibyo maboko y'u Rwanda. Kudandaza amagara ni ukwihaga, ni ukwihararukwa mba ndoga u Rwanda. We mbese ucuruza iki ko byahombye? Dadira iryo duka, ava ku muhanda ujye kurera imivanda. Urabeho nturakare, nagira ngo nkwereke ko ubucuruzi bwawe ari nka bumwe bw'amanjwe. Umunsi nagarutse nkagusanga aho uziseke sinzabisubira. Umusizi Murekatete Claudine. It's the Capital Records Music Group.